tuliona jana huyu mzee wa kitendawili na hiyo timu ya sarakasi wakisema hawa Wakenya wanavaa mtumba ati ni Wakenya duni, na wakisema wale watu wanauza mtumba ati wote watafukuzwa kwa hiyo biashara. Tunawaambia tutavaa mtumba, mupende musipende, na tunawaambia mtumba hapa hakuna pahali inaenda. Wamedhulumu watu wetu wa Kariobangi, hii serikali na Matiang'i wakachoma bidhaa zao. Tunawaambia hawatachoma bidhaa za wauzaji wa mitumba hii Kenya, na kama wao ni wanaume waguza mtu mmoja wa mtumba, watajua sisi ni watoto wa maumau. Turaigithania andu aitu mutumba ri marahura tondu ucio tinga ni mwana wa vice president wa hau kabere. Matwaragwo nduka makagũrĩrwo kĩratũ gĩa ciringi 100, akagũrĩrwo uniform ya thukuru ya ciringi 50,000. Amenye Akenya othe ti ciana cia vice president, no the mũndũ ethũaga harĩa gwĩkinyĩra. Mũndũ kwenda gwĩkĩra mũtumba no nginya ekĩre, tondũ nĩ haki yake gwĩkĩra mũtumba, tondũ nĩho mũhuko wake ũrakinya. Nĩguo andũ aitũ